Урмат мулаға башталды. Әрген көтөрүп атат окшойт. Торпого урра экен. Черный бриллианты мен екен Әрген өзінің. Салды. Күн ысық. Аттар бышқырып атат. Қаяғын айда еткенем. Сол міне. Қаяғына кетті, бұяға кетті. Жоны келдің дос? Келдім. Еме Спартак қана? Спартак менеп жүріп жүрді. Аха. Az dostum. İyiyim tanıştım az başka. Başlayalım. Sorunlar tartıp oyna. Başladık. Sorunlar tartıp oynayınca. Kaçtır sorunlar tartıp oyna. Kança? Aleyküm assalam. Kandaysınlar, жақсы ба? Kança tay kança var eкен. Torpoq var eкен, tay var eкен. Qoylar. Жана Ақчалай. Жақшылақ болды тұр. Көруші дағы көп. Yoldaş жүрөт. Оу. Камаз. Hadi Omin. Omin kana. Palvanlar, palvanlar. Жақсы шапырды Omin. Oldu abi. Hiç yapılar. Hiç yapılar. Hadi. Hadi evet. Ortaya kazanma taşlar orası. Şuradan ver şuradan. Тек деген мәселені қозғауға болады озат, жиптек. Урматтағы балдарына атап улақ беріп отқан. Жақсы. Шетіміздегі улақ береді. Урматтық шо. Урматтағы шу жақсы ниетменен шу той өткізіп атыр ем. Шу тойы тойға лаңсын. Шу балдарын жақсы уайларын жақсы атақты ұлдардан болсын. Өнөскөн тілеген мақсатына жетерсін. Урматтағы. Жақсы ке. Талашы жоқ. Жақсы ниетменен беріп отқан болса, не ниетменен беріп отқан болса, ниеттері қабыл болсын. Улақшыларға игілік. Жақсы ке. Ассалаумалейкум жама. Ушу Бекжан акабыз неберелеріне уыл той беріп отат, небере той беріп отатына. Бекжан камда не тілеген болса тілегіне жетсін. Ушу неберелерді ат жалында ойнаған чыған жігіттерден болды. Қырғыз еліне жараған, емгек қылған, қызмат қылған жігіттерден болсын. Урматтағы ушу не тілеген болса тілегіне жетсін. Ардайым ушу тойлар бола берсін. Ушул жерде сүйлеп аткандардагы ушу тойларды берейди. Ушундай күндөргө жетейли. Мына улак башталды. Сонун болот. Кудай кааласа тынч өсүн улакта. Погода да жакшы. Амин. Алла. Рахмат. Акелери, туугандары мына бир катар калуу тилегин айтып өттү. Улардын үйүндө да жакшылык көп болсун. Улак көтөрүлүп калды окшойт аңгача. Местан зор қалдым, кәсеке. Не хочу деседі, не қа? Өш, мен саған міне, жақ бұлам. Жоқ, не хочу деседі, местан зор қалдым, ама, яқа? Ким не oldu, көтөрүлдү бе? Жөнле жерге түшүп калдык, шөт сүйрөп келип. Жоқ, чыга эле экен. Көтөрүлө турат экен, дәүлет ортодо. Медет немеби? Муратпы? Мураттың инisi. Медер. Ат бұяқ бастырып қач. Таранның атасы бұяқ бастырып қач көк атты. Ұшы ба Қарамартағы Жәміш балуанның аты көк аты. Қырғыз аттың чоңы. Мен бұйыл баласын алып саттым ғой.
Mına Murat жаштыкта чапкан. Баланын аты ушул. Кашка теректе эмеде ушунун баласы жашасында турат. Улак көтөрүлдү. Элдин баласы эле мо? Элдин баласы. Белектеги, белектин бар айткан. Жок, ошол жерге түштү дагы. Торпого ордук кылып атат жигиттер. Жакшы салып чаба элек. Муунашты окшойт менимче. Муунаса дагы ордук кылып атат. Кимде чыкты, кымбат эмеспи? Кымбат окшойт. Карагашка ат менен кымбат экен. Чыктыбы? Жалгыз бөлүнүп кетти карат. Жогору көздөп. Чыгар кендики эмес. Чорный бриллианттын кашкасы жок. Бул айгаш неме чоң кашкасы бар экен. Неге плет деме? Ат бир аз семизирээк окшойт. Бияка апка, машинага. Машинага сал. Машинага жүктө, машинага. Кым баттырбай. Кач. Бер машинага. Регмака, кимге ашыра? Чыгып түшүп турат окшойм, Ошоға бір түшүп кайра келип. Kuyuğa bala kaçı atar, kuyuğa balasına. Urmattın kuyuğa balasına. Tart, bunda koybaydı. Kaçan tügöl bu le. Anaga karatın yükle sokşu. Karatın balası. Koca, kimin at? Koca, Belek Mukayip. Kımbat Palvan birinci sorundu taş tavaldı alıp çıkıp kel kımbat. Vata Doğan vereli dağı bul, dulduldu tanıştıraylıçı bul. Batçok, kaçok ko kaşkat, kimi ki? Karamartın atı? Kümüş tayapker. Krasapçıge. Ak keme kılgan tayapker da bulç. Aha. Janagı inin çağır жүрген аты эмес пи Россияда? Ошонун линиясы. Жакшы экен. Жакшы ат экен, жакшы ат болсун. Ке кана. Омин. Көйдө бир сылжага. Таза болсун. Чегитин болсун кармага. Омин Аллах. Кайра көтөрүлүп чыкты, жолдош алып чыгыптыр. Жолдош берип кеп, машинага алып. Жанакы мен эмеден тарттым эле го. Төшкүтчудан. Алатоонун эмелери. Машинага шериктери. Машинага алып. Жолдошко тийген окшойт эле ушул. Камазга сал, камазга. Сал. Камазга сал. Бере бер ошол жерден ал. Кармасаңар түссөң эй. Карма, пайдан алсаң эй. Түш келем. Түш. Түш тез. Erkel. Aldın salın. Koysam.
Bol. Çek. Tuş toşerge. Düştü. İyi mi kız itiram oldu? Nege çıtaş kedi? Күнгө чагылышкандыкта болбосо да. Жолдош кана? Жолдош экраңга. Кеп палван сорун кут болсун. Батадуан эле берели дагы күлүктү тааныштырайлы. Şu urmattın baldarın neyse olun ersin, ömürlerim ersin. Koylarlar olan ersin. Amin. Oşalatpı? Aldın mı? Ha, kulluk bolsun, молодец. Жақсы. İyilik. Ket sürülü oldu ya. Kimde gettiken katık düştü? Oy. Gömülüp üstüne düşüp gitti var ya. Xuday saktasın, atçal jengil olsun. Abdullah. Kamerasına bak kamera. Kamera tart kamera. Keling sizden daha vatanınızda alaylı bugünkü tuğanlarınızın toy ellerine bir vatanınız verin. Ne deyeceğim şu? Pekcan tuğanımına bugün toy verip atat, şu toyu jakşı ötüp geçsin hemen. Mesela gün dağı jakşı olup atat. Mına gündün arasında el dağı jakşı, mına Xudoga şükür. El kançalık eme bolsa oşançalık jakşı bolat. Intimak bitet, beintimak jitetdi. Intimak bilen çap bergen emesin alavergile nasibinçe. Jakşı ötüp geçsin, tınç ötsün şu. Köprü katarında. Şu baladagı şu tapkanları jakşılıkka buyursun, bunda emesin. Berekesin versin, hazır köptür. Tınç bolgula, elimiz yerimiz tınç bolsun. Amin Allah. Aliktің atası. Hoş ol yerde bolup atat top. Kamera tart. Kattu at salış boldu at birağı. Ulaq Xudayga şükür köptөн beri уже быйылкы сезон көп улак таза өтүп атат. Мына мынтип чапса болот экен азаматтар. Красавчик. Салам мына мен улак чабып атам, көрүп атасыңар. Камчаткага? Камчатка. Камчаткада иштеп келдиңби? Иса палван бар аякта бар. Булар мына YouTube'дан постоянно көрөсүңөр, улак чыгарганда эле көрүшөт. Азыр менен көрүшөт буларчы. Ким деген балбандар бар? Аякта Иса деген палван бар. Kimler var? İsa Polon, Bayış, Pol, Salam. Salam barыңарга. Камчаткада Карамарттын кулундары. Geldim Karamartқа. Неме баягы Гүлжигит палвандагы ошакта беле? Ал Сахалинде. Ал Сахалинде? Бизге кошуна. Жакшы экен. Барына салам. Барына салам. Бактияр палван, могу Эрмектин акасы жанагы. Эрмектин спонсору. Кайра чыгып кетти, кимде чыкты, каттуу кетти. Bir saatтай топ болду эле. Кызыл кыя бакыт окшойт. Жогору чыгып кетти. Жок. Же башкабы? Азыр көрөбүз. Ташпала экен. Ошолбу, бакытпы? Көзү. Бакыт экен. Карамарттын күйөө баласы. Күйөө балдар ишти кылып атат бүгүн. Аллада. КамАЗга жүктө палван, КамАЗга жүктө. Arkasından. Ya bir yerden biraz. Teş bağlan bura, bekle, kaldırma. Kaç dur. Aga bıçak da. Teş. Bıçak at gel. Arkasına. Teşbeyle yiyip az ayrılat. Ekotan teşik mi bro? Yok böyle. Teş bro. Salma ala teke. Buna teşik mi uğravadı? 50 kilo sarpa. Kiden hadi. Teş ortasın. Bıçak da öyle teş. Salma ala. Yerge tüne. Almasan tamam. Жақынырақ. Жақынырақ ташта берсеңші брадан. Жақынырақ. Aylantıp gelin. Nereye taş? Hayır mı? Hayır. Ulan. Kılan insanlar kavul olsun ama nefret memeli olsa tileği kavul olsun. Böyle işkestine. Şu havuzda haş berip atat şu. Havuzda. Ne öyle tayo? Toyları
toyga ulansın et. Ardayım toylar olsun. Gelecekte şu nevereleri Kırgız'ın gereğine gereken aldık yaşlardan olsun. Amin. Taygara da Turkan atı. Ha, krasavчик. At жақсы at kene. 1 saat top boldu эле. Топту тартканга чаң болуп, мүмкүн болбоду. Чыгып келаткан тартып калдык. Жакшы улак болуп атат бирок. Кайрадан дагы көтөрүлүп калды. Чыгып кеттир. Чыгып элекпи? Эрмекте экен. Базарбай палуандын баласы эрмек алып чыгыптыр. Машина al, sorunu al. Машина al, gör, yaşayamaz. Al gel. Машина. Kızılkaya cemaati. Kızılkaya cemaati. Surgan bir de alsan adaştırıp algan ekem. Argenin attırбай 3 malay. Alısqa ketpeyli жақын тыштап бериң. Жақын тыштап бериң, жақын. Davra! Boldu taşlar жақынырақ. Taşlar. Qayerda olsa şu qo'shqonlar bilan qo'sha qarib, qayerda olsa mal otqa, adam uzatqa deyt, meni uzat qilding, rahmat bodar. Demak, qıpçım basıldı da o min Allohga tinch bo'lg'lar. Kel Ermek Palvan азыркы сорунду таштап алган 3 малайлы Аргендин аты менен экен. Палван бир патадуан алайлы деп чакырдык кана. Омин. Той берип ат баласына. Жакшы өткөсүн. Аха. Мен осам тапкан баракалуу болсун. Канат акасымен. Баласы касмет. Омин атты айтып кой эле. Ат Арген экен. 3 малайда Арген. Элбурс деген аты менен. Жанында кишини айтып койлу. Жестесе. Жестесі. Ne sorun oldu? Жестесі қарт күреңнің баласы не? Ермеге bir мүнт. Жестеңдегі қарт күреңнің баласы. Қарт күрең бүгін кетті. Ооба. Мен өзгөндүк bir achkega алып бердим ошону. Кимге ашып кетти? Жолдоштообун Усуптабы, немеде Мураттабы, кимде? Жаштыктын жаңы формасы. Короче, жаштыктын балдарында да. Арыстанда эмес бекен. Мурат. Bir aydaşmadı da. Kandaydaysın? Kimge aşırıp verdin? Atasına mına Tarandın atası mına olay. Zamiş Palvanın kökü atı. Janağı men sattım go Tarandın atasını. Zamiş Palvanın kökü atın balası. Janağı yaz geçilerin Nazım akeler alıp ketti o Torutay'da. Oşonun atası uşul. Zamiş Palvanın kökü atının. Taza kırgızçılıkısı, çoğu. Karaçı çoğunluğunu. Qaydasiz, Karim aka? Asır. Qizim Turoq. Onaqdan rozi bo'lib olib qo'ydik. Tartılma. Kamera açıp Niye alıp görüş kerak. Geldir etek sorun yok bu deyishman bunda. Hurmatli chaqirib nereye qo'yish? Turat götürdü. Kim? Turat götürdü yerden. Jönöd at canavar. Qaysı sarıquş bu başqa at mı? Sarıquş bu? Ha, özü çıkışı bölek sarıquş eken. Şаңнан көрünbey жатат. Dal sarıquş eken de. Hazır gelet. Hazır nereye çakırış gerek hazır. Nerede turup duran hazır. Alik Nukası canındağı. Alik Nukası onu. Aysan Karim aka. Na hurmat yedi. Asas. Hurmat aka. Hurmat aka bu jaqtan berin. Sarıquş keledi canavara tuyağından. Maşina alıp gel maşina. Kaç yaşar yaş bala. Tөгülö, жүк tөгülö. Tartı olsun. Hurmat gel. Hurmat gel. Aytça sorun yok. Kaç bu? Kaç.
Arkası teşhir vatandaşı. Jönlü alıversinler. Teşhir vatandaşı. Teşhir vermeyecek. Jardan versinler kolondan. Aldım bunlar. Yarım mı gelsin? Aldım. Çağmalar. Teşhir var içinde ne mal var? Азыркы алып чыккан Турат балбан дагы бата дуасын алып койду. Балдарына той берип атыптыр. Урмат акамдагы балдарына. Берип атыш балдары. Намаз шүкүрдер болсун. Мекенге, динге. Жерге тиштейсиңер. Кыргызга болсун. Ошомен да чоңпам. Берилген жакшылыктар ар дайым чөйлөр болсун. Кайсыл ат менен алып чыктың? Сарыкуш. Сарыкуш. Красавчик. Сарыкуш деген өзүнүн аты менен алып чыгып, азыркы сорунду алып кетти. Белек ачтыбы? Белек. Жакын таштачы элге. Күйөө баласы экен Белек. Элге жакын таштачы. Тай алат экен күйөө баланын соруна. Белектин соруну тай экен. Урдуу не кылды? Anda gitti. Tabii yakta gitti. Taşladı. Daha götürülüp gitti okşaydı. Yok be. Ben ulak kuratan bir teşekkür. Koyar koyun arkama açık oldu. At salış katı oldu zaten. Uygu olup kaldım ne oldu? Çok götürülelek, götürülelek. Oturuyordun be. Ulak kursun muydu ne? Haftan sarı tevetey. Ermek engeli batavı mi? Ne oldu? Aralık alısırak bulutat. Kanekey görölçü jakыныраак түшкөндө жакшы болот эле. Кайсы тушта? Муна тушта окшойт улак. 200 сом чабы. Чыңгыз, көксеректи ким чабат бүгүн? Өзүң чабасың, молодец, ийгилик анда. Бияк өтчү иним. Жаңы кличка койгон элем буга. Шымды чечелексиң меним. Тош сен менен бир көрүшүп коюңчу мен түшүп эле. Кандай анан? Карадөө, ден соолук жакшыбы? Шымды чечпегин. Ак шымдан тааныйбыз. Молодец. Канат. Топту жарып чыгып келген канат. Kanat başına at gel. Başına. Tat beraga. Saldı top ketти. Beraga tat. Tat beraga. Bu ataka kaçtı ulak. Azırkını kanat alıp gelip taştap aldı. Kanat. Kol menen erkek çaldı dep dagы koşup berip atat 1000 so'm. Kol menen algan üçün. Amin. Akalar жақсы ниет кылып элди машина чогултуп улак берип атты. Улак таза болуп атат, жеңил улак экен. Акалардын үйүндө дайым тынччылык болуп, үйүндө жаңы жакшылыктар болсун. Жакшы экен. Кимдин аты менен алдың канат? Арап экенин аты менен. Арап Сатарбаев. Ооба. Азаматсың, Арап куттуктап койгойлу. 26-сында ушул мырза. 26-сында ушул мырза ушул жерде чоң улак берген турат. Арапбай. Жаңы ат барап. Кут болсун саяпкердин колун кармап куттуктап коелу ат баккан адамды. Азамат. Ийгилик.
Kayradan daha götürülüp gitti go. Ildыга çüp bata duasını tartıp çıkacaktı. Talan. Kim bu? Bu Erkin aka bayım. Erkin aka gelgen de bu Erkin. Sorun köken. Bekmatta kaçırın, bekmatta kaçırın. Verin, bekmatta esep. Ova, bekmatta verin. Ha. Жаңа атсына. Ова. Esep, esep. Erkin aka ne? Kamera çakır. Erkin kameraga gel. Erkin aka kameraga. Sorun alıp olsun gelet hazır. Bunu şahmatta kattay go mu turuşu? Süretте kattay go. Şahman tartıp olur. Жоны gene. Yakat. Kimin atı? Kavlanagan atı menen. Kara Mart'ın atı. Qandaysiz? Salamsiz, yaxshisiz? Sen so'raq shu. Liniya Qara Mart'niki tüydele. Paroda Qirg'iz yilqi liniya Qara Mart'niki degan, жаңы liniyadan degan. Yaxshi bo'ldi buna. Hozirgi sorunda olib kelib tashlab olgan shu Erkin polvon bo'ldi. Kimin? Bugun Cho'jakan Turatorliq o'shan ballar. Ha. Yaxshi ekan. Yaxshi atgan biroq. Yaxshi atgan, o'zi da yaxshi atgan. Atın egesine de salam aytamiz. Kayradan tegirenip kaldı top. Attın başına kim çağırt at? Bir çalgının bitti raşık oldu. Birden beri kelgen ekan bul ulaqay, palvonlar. Ama sürden kelgen palvonlarına qala tilegen uğaylı mı? Bulu inim menen telefonda baylanışıp turabız özü. Kelgen palvonlar. Hurmatkan şu ballarına ulaq berip atdı. Niyet ulaq berip atsa şu bari sağ olsun. Kızızlar şimdi. Şu Novosibirdan çalınıp geldi. Yaxşı oyun olur, da yaxşı olur. Var. Kelgen adamlara da razı ol. Palvonlardaga suru yaxşı oynap ketsin. Yaxşı oyun görgöz ketsin. Sağa da ийгилик palvon Номин. Sen de aman bol at çalında. Көтерілді оқшайды. Қызы бата торта бірақ. Замыш әкеу кім тарту отатқай? Қамчы тіштеген замыш әкеу кім? Айланып отатты керетіп. Жанында нұсып оқшайды же жолдош байлантқан. Азаматы. Замыш әке оқшайды. Бөрі қарыса бір қой шол қалу бар дейді. Мұна Тарантайдың атасы дағы шығып келейді. Жана бірашқа атыңы жазып қойшы Таранды алған менден. Жашасынға жана Назым әкелер, Низам әкелер алып кеттілі о, жаз кечілік. Ошол тайыңын атасы ушул. Кыргыздын чоңу. Мынау жерде алтын куш сайылып жанакы Жалал Абад областынын губернатору улак бергенде топозго 2 уч кашып алып чыгып таштаган атчылат. Арыстан өзү таштаган болсо керек эле ошондо топозго. Тарандагы аттын чоңу болот ошол тайдагы. Мына ушул карачы аттын чоңдугуна. Керемет.
ашырып атат азыр конокторуна. Коноктордун балдары окшойт, жен, дага жен, ушундай бир сыйлуу коногу чамасы жаш бала ашырып бергенине караганда. Жолдош, жетеле барып алып койбой жерге таштатпайсыңбы? Замиш палван ака келиңиз. Бөрү карыса бир койшолук алы бар дегенди бүгүн далилдедиңиз сиз. Сорун кут болсун. Алейкум, тизсыңарбы? Алейкум. Той марек болсун. Болсун. Кудайга шүгүр буна Бекжан ака небереме деп той берип аткан экен. Ушул тилеген максаты ой ишке ашып. Неберелер өсүп өнгөн жигиттерден болсун ушу. Эл журтуна кызмат кыла турган. Элибиз тынч болсун. Жакшы оюндар боло берсин, рахмат сага. Токтой туруңуз, эми о менин айтканыңыз келсин. Жана жаштык командасына чапкан Мураттын атасы. Анан мына атыңыз жөнүндө учур келип калып сүйлөшпөйлүбү? Бунун теги кандай? Таза кыргыз жылкысыбы? Каяктан чыккан ат? Ушуну негизи түбү мен атаман бери атамга 80ге чыгып өттү. Атам түбүнөн баштап бар энеси жагынан дагы атасы жагынан дагы казалы кыргыз жылкысы. Бирок мындай эсептеп келгенде анча амчасын эме болсоң болот шу. 5-6 атасына чейин бейники деле неменики деле шу. Кылып жүргөн аттын балдары да. Жакшы экен. Анан мен быйыл жазда Мураттан бир тору тай алып саттым. Ошол ушунун баласы да. Ушунун баласы. Ушунун былтыр кайнагаларым немелерин үйүр койгон муну. Ошолордун немесинен булунан алдым эле ошону. Жазда кайра акча керек болуп. Азыр сен насибиң сен алган экенсиң. Өзү деле көрүшүп келип көрүшүп деле өтүп мүчөсү деле. Ошо окшоп турбайбы? Анда рахмат сизге. Жакшы аттарды, жакшы балдарды тарбия кыла бериң. Замиш ака. Айыл башы. Айыл башы кашат окшойт чамасы азыр. Бул жигиттер кайерден келдиңер улака? Карамарт. Кызылкая. Жакшы. Көрүүчүлөрдү да бир катар тартып өтөйүн. Жакшы болуп атабы улак? Жакшы. Жакшы. Айыл башыга улак ашкан турат. Жакыныраак таштап бергенде жакшы болобу эле. Ичине тамаша көрөт элек. Буну чүрүшпөй алып коюп турган болдук, шойт чамасы. Ороп кетишти. Алиги ашып кетти окшойт бу жерден. Sarı kuş menен Bakıt aka kaldı. Yey, jaman çertip keteti şu sarı kuşlar. Çurkaganda karaç. Başın çayqap atat, çurkayım dep. Koy ber tizginde deyt ko janыбары. Şunday çurkasa at ha. Çakşattardın biri uşulda gaz çalıp Urdu jerge. Jakın urmadыңыз da. At köp. Ulak jakşı bolot. Ayıl başıga sorun berip atat.
Қана о минова эми ушул жерден узактан тартып коелу. Lillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala soyunda Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Oğrayımdı, meyrimdi Allah bütkül alamdı ne gederi. Uşul Bekcan ukağız buna nevre toylarını verip atat, üyüne toyot görüp atat, elderdi uğantı ulak verip atat, buna sorunların sahip bardığının göngüldörün götörüp atat. Kana uşul Bekcan ukağızdan geleceği gen bolsun, telegeyi ten bolsun, Tangazandığı olsun, üyü bazarday olsun, bata vereylik, bak dileylik, köngülleri köldöy olsun, körgöndörü jakşı gelgen tüştöy olsun, üyüne kızır konsun, kızları şükürlüğü olsun, baldarı savurduğu olsun, nevre çövrelері soluk bolsun, yakınları köp bolsun, düşmanları çok bolsun, akılları tunuk bolsun, avroyları zor bolsun, rızkısı mol bolsun, yaşosun da jakşılıklar köp bolsun. Amin. Allah'a. Berki öttün, at mini öttüm. Жаңағы at мәселесі жаралып, Қапталда борды тартып қалдым, 66 үстінде тарттым. Азыр атта бияқ өттім эми. Ушу көрүүчүлөр силерге кандай ыңгайлуу болсо, жакшы көрсөңөр деген ниетте ушу аракет кылып атам да. Ушул улактарга кечке урунду беринди согунду болсак дагы тартып чыгарып ушу кыргыз элине кызмат кылайлы. Элдин, жаштардын кызыгуусун улуттук оюндарга буралы деген максатта. Ушундай улак оюндар болуп калганда бардык ишими, жумушумду таштап келип тартып келейтам. Анда силер каналды колдоп, катталып, лайктан басып, ой пикирди жаза кетиңиздер. Мен башынан эле айтып келем, бул ишке мен хоббим менен кирип кеттим. Хоббим бул. Бирөөнүн кыйын атыны, бир кыйын палванды, кыргызды жакшы жагынан көрсөткөн адамдарды биз дагы элдерге окшоп жар салып айтышыбыз керек. Элдерге, жаштарга үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек. Керек болсо кошуна мамлекеттерге мактанышыбыз керек биздин аттарыбыз менен. Кыргыз элинин аттары сын империясынан бери даңазалуу даңктуу аттар. Теги породасы кыргыз жылкысы деп айтылат. Карабайыр бул 150-ке жетпеген 148 жалдуу 20 аттарды карабайыр дейт. Мен бул Википедиядан, тарыхый китептерден бардыгынан окуп чыгып анан ушул сөздү айтып жүрөм. Ошон үчүн Кыргызстандын жергиликтүү жылкыларын биз карабайыр эмес, кыргыз жылкысы деп аташыбыз керек. Азыр мына жерде чабылып аткан 99% аттар таза кыргыз жылкылары. Мына ушундай дымыган жерге, чаңга, аң чөнөккө, ысык сууга, карга мына ушу кыргыз жылкылары катуу болот, катуу жарайт. Чыдамкай келет. Андыктан баягы ата теги чурган кыргыздын жылкыларын жоготпой биз сактап, мактап, даңктап кийинки муундарга калтырышыбыз керек. Себеби биздин мактана турган жактарыбыздын эң эле бир көрүнүктүү жери ушул жылкы баласы жана биздин улуттук ат оюндарыбыз. Биз улуттук ат оюндарда гана ачыла алабыз. Аттарыбыз менен гана балуу боло алабыз дүйнөгө. Эми балуу боло турган көп жакшы жактар бар. Бул дагы илгертен келе айткан жакшы жактарыбыздын бири. Катуу болуп атат касырат. Кепка ким мына? Берлин турбайбы? Чыкынын аты турбайбы Берлин? Чоң аты бул дагы. $130 000 сатпай койду деп аткан ушуну казактарга. 120 000, $150 000 дептир деген маалыматтарды угуп жүрөм, бирок кандай чымтөгүн билбейм. Бирок жакшы ат, Алабукада да жарап келди ушул ат. Жалал атта да жарап жүрөт. Жана Элдос ака барып да учкашып алып, Замир аканын улагында сорунга таштады го. Чоң ат да баары бир. Көтөрүлбөй атат, 1 саат ашып калды улак. Ким Нусуптабы кимде? Көрүнбөй атат кимде экени. Жок. Ким мына көк жемпир экен.
Көк чемпир жоқ, алдағы өтіп кетті. Байқалбайды атта кімде екенші. Тоқтады жерден бұрды қайра. Ары көздей бұрып кетішті ғой. Ермекті оқшайды чағым Базарбай палуан боласы. Ермекті отауы. Шығып кетті ат. Аз танıyız азыр. Шықса да танıyız. Формасынан ле танıyız ғой дейм. Бөлінбейді аттан. Жоқ, ермек емес екен, башқа ле біреу оқшайды. Меніңше Шайлауш оқшайды дейм. Аша Шайлауш. Жоқ, башқа екен. Азыр көрөбүз. Қызылқиядан майдан алып келген тұрбай. Майдан. Қызылқия. Молодец. Азыр таштап алған шу майдан палуан болды. Азыр сорын алса, майданын бата дуасын аласыз. Қана урмат. Қызылқияның қылышының сорын берді. Дағы bir kurç teşe var ile Kızılkaya'da. Var mı? Kelbedi. Oşo teşe moko dokşayt deydi. Moko dokşo teşe. Qana mına kurç kılıç çıkıptır Kızılkaya'dan. Bata kılalı. Toyulak. Toyulak toyulansın. Palvan balları olsun. Gel gereğine çara. Amin. Madan at saytaylı. Algam ne? Özünkü kayın jurттuk emas mi? Жоқ. Özüng. Молодец. At жақсы ат екен. Сорың құт болсын палуаннан. Игілік. Азаматсың. Қызылқия жамааты. Тешеге салам айттық ол. Тешені құрт жұтсын теше. Мынашы боорго капталга түшүп калды. Санжар эңилип атат, карамарт. Сары кийимде эңилдиң, жеттиңби, эмне болдуң Санжар? Туура атта экен. Жок, чыкты кайра. Нусуп Медет Нукас жо алдагы өтүп кетти. Бул көтөрүлүп кетти чамасы буллак. Талант Турат көтөргөн экен. Талант оңдоп атат. Туратпы? Далы өзү да. Бала сары кушту минген окшойт. Жөнөйткө сары куш болсо азырчы чачыратып чыгарып айдачы боло бир, Жо башкабы ошол экен, Ай, сары куш туягыңнан. Жакшы аттардын бири ушул дагы. Saldın, düştü jampa. Хату келет жатқан мыналар, Allah de. Hasan gayrı var. Hasan'a ber, Hasan'a karmat. Hasan Krasnoyarsk'dan geldiler de bullakay. Anday da Kırgızdın balları qaraçı. Jığılıp atı kaçıp ketip atsa da ulaqtan esini üz albaydı da. Ya Allah de, Take. Senin forman bölek de atqam ertemenden beri. Talant bulat sağa kişine kay, çoğurak mı atmayın. Özün 150 kilo olsun. Kim aldı, kim koydu, ne yolladı? Candan bir tartaylı çıkana. Ava, kantıtas, amansızdı. Ben soracaksa var. Süresi. Ara. Aleyküm, kanday kan, amansızdı. Tamam, Dubai'de telefonla tartattı. Test var. Şanla ben tartadılar. Bunlar aralardan aşıkta. Al kameradan aşıkta. 80-90 binge telefon alırsan jetpet de sapatı. Kamera 50 bin son. Zulum. Bayağı katı. Hoş ol bu. Başka gene. Gözün atı bu.
Qanday, mınol жерден атыңарды көргүлө. Кимин аты жакшы болуп атат. Кай жеринен кыркып сатасыңар? Ардын аты жакшы болуп атат. Собур алып аткан окшойт экен. Кайрадан эле турат экен да. Жок, чын экен. Чынына арген тегеретип аткан экен. Арап Сатарбаев ортодо өзүнүн аты менен барып калды. Арген ортодо кайнап атат. Санжар аракет кылып атат ортого. Бизден күнү кыскартабыз. Көтөрүлгөн улак. Шарт кагып барып кармага карап. Şamil Akan atığını Argen'de gel. Eldar sen atın mı? Argen'de sen atın mı istiyor? Ya Kasım Akan atık şey, jo. Bu bayağı karam artık yemeğini atken. Temir bir gün. Aktavus gibi. Şeken havanın atı. Bayağı milyon surdun linyası. Hoş oldu? O des. Sarı kuş girdi ortada gayrı öyle. Marat Agay жүрөт ортодо. Эркин ага. Зулум. Миллион сурдун уругудагы жакшы. Баш экен аканы көзатын балдары. Ассаламу алейкум. Tamam şimdi oyla inim. Aliktin tövündeken torpaq Azamat Akan tüyüne qayt. Azamat Akan köşerde torpaq. Alik jettin mi ne oldun? Yok. Jomart Aka. Jomart Aka jire atat. Atım jakşı. Ara ortada qaynap atat. Bolala. At suup algan okşayt. Vakit berilim menen kirgen eкен. Ermek hareket kılıyor dengen. Ana, jok. Turup ketip tura. Tartip el attı. Oy. Nusup, çüle nusup. Tartip gel. Açıldı okşaydı. Torpaq gelip kaldı çamasının ol жерге. Köp tez çıkıp gitsin. Zamiş Aka ortada oturar. Tarandın atasını. Semetay, kızılkaya Semetay çüde dostum. Tıştık. Biraz sıntıl. Kim yengili o da? Murat Caştık ortadaki. Murat Caştık. Ya, geçti gol kayradan Canak'ın atının ülkesini salada dokşetti gol. Milyonlu nuruklar. Bahtiyar Palvan ha, Bazarbay Palvan bolat. Baka salada, Moskva'nın vakısı. Aşağı tümde dur. Karapay geldi. Yoldaş Karapay. İyi mi gösterilse gerek? Yoldaş Karapay. Çarşıda çaması bari. Aleyküm assalam. İyi mi görülüşüm ne ol yerden kanday görünüyor eken? Yengilgen eşkim yok bu deyme. Yengilipken adam çıgılık be.
Бар эле дымып турат го бу. Ne oldu? Düşürüyor turam oldu. Şunu bekar kılıp atabız da. Düşürgöndü bekar kılıp atabız da. Adam düşüp ketdi okşoyt. Adam düşürbeşi üzkerekçi gittiler. Bilmem aksakalga da düşürgön bolbosa эле мындай. Жөнөкөй палвандарга düşürүштүн кереги жок да. Улактын кайдасы улакты жерден алып чыгыш керек кол менен палван болгондон кийин. Собур, собур. Собур атты чокула. Бактияр Каракепкада Көгүз Спортивка Базарбай палванын баласы. Кайсы атта жүрөт бу? Кайра ортого койду. Эрмектин жанында турган экен да. Семетейдин акасы жетип калыптыр. Арап жүрөт ортого жетип. Дагы ким? Зулумен кеп атабы. Эрнис бар экен так үстүндө торпоктун чамасы. Оны түшкөн баланы кайра чыгарышты. 1,5 чокоюн байлап чыкты окшойт кирип. Нусуп алып атабы ким не болду? Нусуп эңкейип атат. Нусуп Балбаев. Медет Нүкасы жаштыктын оюнчусу. Козголуп калды кой чамасы. Эми ушундай тегереңине кармап калса эле көтөрүп. Кана көрөлүчү. Бүйүр кызыткан таймаш бирокчу. Мына ал ат жакшы ат келе. Түгөл жанагы аттын Нүкасы окшойт ушул чамасы. Кара аттын миллионун. Талант теңилип атабы, эмне болуп атат? Түшүнүксүз жагдай. Көгүз Спортивка ким? Аргенби ким? Арген миллион сурдун линиясынан Шекенованын атын миниптир. Кече ошол Арген миллион сур менен Турдук Лажын ашында акыркы сорунду таштап алган. Көтөрүлүп атабы, эмне болуп атат? Арген эрмекти тегеретип атат. Эрмек эмне болдуң? Кармап жок, кетип калган окшойт. Кана кайнагылачы, төңөрдөн көрүп турайлычы чокудан. Шалаканга салгандай эле көрүнүп атасыңар бирок. Замиш балбан кайра көк ат менен ортодо жүрөт. Балдар чабып калгандан чаппай койдум деп жана экөөбүз сүйлөшүп аттык эле. Берлин менен катарлаш чоңдугун карачы. Бул Берлин өтө чоң ат. Ошонун жанында тең болуп турабы мынау? Барып атканын көрдүңбү? Дагы да семизирак экен ат. Ким? Номер 6 Шуңкарбы, Нурдөлөтпү ким? Эңилип атат ошол. Шуңкар корабль мененби же башкабы? Колдо тек бар экен бирок. Тарт аттын оозун тарт. Кымбат алды окшойт чамасы. Жок. Көтөрдү чамасы. Арген тегеретип атат. Салды. Агасына иниси жөлөк болот турбайбы дегендей эле болду. Аргенди кымбат тарбиялаган.
Kaçıracağım bir toyan görgölü bulatın. Ne olacak? Kimge aşırat? Je kaçıravı, je aşıravı. Canındağı kim? Kep kaçan bir jetelep keledi. Orozaki okşatacağım az. Avtomobилin qaratında. Açtı. Kaçatken ata Allah de. Allah de. Bu arada jatpay türülüp çıkıyor dedim. Sürüp. Şurada oğlum. Kamazın üstüne düştü der canavar. Şumkar götürgene gene. Çıktı jalga, joğa. Jalga çıgılek çamaz. Jalga çıgılek ekan. Şumkar alıp ketdi akırı. Salıp ketdi. Kayısılatta gene hazır görüyoruz. Orozaki kaç olur? Almanbet Karamartiskidin atası. Orozaki Bahtiyar damlaga bere toqşatacağım asa. Geleydi at. Azırkı sorundu taştap algan. Oşo Şumkar polban kel. Bata duan öreli Kızılkaya'da hemen ataşet. Tergen. Bata duasını aytıp al koyup polbandı. Ruslan dostum atı sur koyuldu. Aha. Ruslan. Şu dostum atı. Sur koyun. Sur koyun. Öz yüzlerle Kızılkaya'da. Şu ulak жақсы өтеді. Şu Akazan balдарына той берген. Şu balдар biz eline жараған. Жақсы бір адам осы. Amin. Sur koyundu satабыз деп аттық біле? Satабыз ака. Басы қанша? 1.200. Улақтан тартабыз, Розака Бахтияр дамлаға беребім не қылады? Автанын аты. Бахтияр молда да жақсы. Uşaqlarga gelip ulaq görüp kalsa ele gelip şaşırıp bir emetip ketip atat, молодец. Buldağı bir jigit ekeni. Ulaqda jigitçi var. Maşinaya kadar sal. Maşinaya sal.
Sağ okşaydı. Aşırgan eken Moldova. Vergiler mi sorun, Oruz babam sorun. Tartıp koyalım damlanı. Dayın alıstan gelse. Kıkırıp aydak duruyor damla dağı. Taşta biri ne kıldı? Taşta biri dokşaydı. Çok jalda eken. Moldonun jalındaki joğuru gitti çözüp. Uzatıp. İyi bir taşladı okşaydı. Aşırıp verdi. Taşladı. Erkin aka. Berlin jetilep geldi Erkin aka. Qanday sorun var ekan az görөбүз. Акчалай жакшы сайлап атат, 5 миңден ылдый сайлбай атат. Ар жагы ушу тайпай, кой, торпок ушундай болуп кетет экен акырлагандачы. Автанга ашып атат. Мен ат саткан досума. Ayağına gitti. Kaçat eken oftan, bu ayaktan tavuk aldı eken bunu. Şanare. Tumşunu sozup ketken vurdu jerge. Gelin damla, sınırsız mı? Var kendine. Kimlerge beraberiz? Urmattım baldarına. Ya Rabbi hasın jasın ya Allah'ım. Bu nevere toy kılıp atkan eken uşuladın ya Allah'ım neverelerini gelecekte jakşadan kem kılbagın jamandarga ten kılbagın jaratkan sen jamandığına Allah'ın saktagın. Ya Allah'ım gelecekte orada alim, qari, salih insanların katarına koşkun. Jana toy berip жаткандардын калган жыйган тергендеrini ажылыкка, умрага, жетимге, жесирге, мечит, медресеге иштетишин насип кылгын ya Allah'ım. Rahmat ya barakallah. Sorun da alın bir kozu oldu sorun da. Allahu ekber sorun ha. Allah hasan ömrüңүзгө bereket versin. Buna rahmat. Buna şunday. Kırgızın şunday keng peyildigi jakşı da. Ulağa aşırıp berip, sorunun berip, bul sıy da. Kırgız elim şunday keng peyil. Bunu angıça sarı kuş menen turata salıp çıktı dağı. Çını eken bul, çını. Çını. Joğoru gitti. Sorunum ne? Bir koy 2 ming. Erkin akanın sorunu bir koy 2 ming. Koy maçını. Allah insanlar kabul olsun. Cuma şu bala çıkan oyunlar göre şu yıl sınıftan başladan olur. Futbol başkanı. Kıgat'ta geldiniz. Kaçta geldi? Eleman Kızılga'da. Kızılga'da elemanın atı. Sistem malas. Acakşı. Gelin adaş gelin. Toyacımla uçaşma. Sen bana ne balas? Ne veresin? Uşun baldan. Kana amin. Allah merimli rahimli zat ya Allah'ım şu. Atın kimi kır? Hurmat bek. Ecan ağay uğulumuna hurmat bek hükam bugün baldarıga elden dua aldığına inşallah жақсы niyet kılgan eken. Bugünkü ihsanlarını, sadakalarını Allah subhanahu ihsan sadakalarını algısın. Uyunda daim жақсы baldarını tarbiyalap, gelecekte ağalım, karı olsun inşallah. Bizim palvanlarda palvan olsun ha inşallah. Gelecekte Kırgız'ın jeleğini biyike, dünya yüzüne
tanıtkan ушундай палуан жигиттерди. Күнү кылаткан жасандар Алла кабыл кылсын. Элиңиздерде, журтуңузда дайым жакшы тойлор болот. Sarı kuş qanday ekan hacı? Qandaysiz? Sarı kuş sonun ekan. Yaxshap ekan. Pushkada bu sen. Forma kiyib ekan onu. Ayam bolar. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan mana. Tinvekada turbaymi? Polvonda. Bul qayerdan keldi do'stim? Bul qushtaylasi zat qo'y. Ökülüm bu dostum. Kimiki? Dastan degan ökülüm. Qayerdan? Tumoqdan. Yaxshi at ekan biroq. O, жаңасы bo'ldi. Жүрөгүмен чуркайткен ата? O, barisi ham qiyin bo'ladi. Желаниясымен чуркады, men ko'rdim hozir. Ayoda. Barisi yaxshi do'st. Bu yil жаңасы bo'lsa avaylab turanda. Tinvek polvon. Mashinaga salom, ne qiladi? Kim? Berlin'e açtı. Berlin'e açtı. Beri gayrıbaysın beri çıkı. Külüge at çetkirmeye koydu. Qarachi çoğ atda bir arıştı. Kepka da kaldı. Biroq kepkanın kalganına qayıl oldu çıkı. Attın ketkenine razı oldu oxşaydı. Vurdu jerge çamaz. Ay belki qarmab kalgan ekan urganda. Tay sayılıp gittiler. Ne oldu? Kimde çıktı? Vakıtta eken. Tay sayıldı oluşu vakıt aldık şöyle taydı. Hayır adam oldu adamla kaçırdık. Nasıl alıp geldi? Baştan dönme tek oldu. Devşaka olmuyor ne oldu ne? Hata oldu. Salva otur vakti. Verme dur. Verme. Akışadır. Allah жақсы ниеттен ушул балдарга, неберелерге дуу алып бераткан экен. Ушул неберелерин келечекте жакшы адам кем кылбастан, жамандарга тең кылбастан, көрө албаган көздөрдөн, жаман сөздөрдөн Алла өзү сактасын. Ар бирөөсүнө Аллах Subhanahu Taala машура болгон иштерине ийгилик тапкан нерсене береке берип, ушундай кыргыздын атына чыгара турган аттарды тарбиялап, адал эмгек, адал ак иштерге күн ташы насип кылсын. Sorun saygan ekip bilge pata ver. Ekip 100 var. Kalgan. Cemaatlar. Canlısı Kocaman jeti olgula. Allah amin. Hoş geldiniz. Kafanboy taraf hoş geldiniz. Amin. Amin. Ya Rabbi, uşun cemaatının başını biriktirip uşun yerden koy veratkan uşun hurmatinizde ardayım hatına yaraşa hurmatlı, sıylı insanların katarına koşup gelecekte Allah'ım uşun insandağı Allah dağı Kırgızstan'ımızga özünün salımlarını koşup durgan insanların katarına koşup.